Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Komori, dombe Mwenyezi Mungu uke juma ya leo mjuha wanono mshelewa wanono hohanzahi rabbal alamin. Juma nyitukufu ikao rombo Mwenyezi Mungu haina mwana mkomori na haina mkomori malani kao duyaliyo ike hashelwa mnono kamgwa benzi. Wa alaikumussalam Madina alimda homa. Mwenyezi Mungu na hifadhi wa Komori na haina mwana mkomori hohanzahi rabbal alamin. Wa alaikumussalam mama Nadia ma sœur. Watukufu wa jamalifu usiku hamaleo unu usiku special ekanaba speciali vendredi ikao ya baraka ikao hasonti pia haine mrungu bushiruyo mwanyanya heri na baraka na unono na nazifamiza hatu malani kao dezunra onano ummati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ya janilira ruwaranzao ruwatouranza ruwakourienga. Mwenyezi Mungu na mhifadhini yarinike mwiso mwema wa khairi uhanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yari puwe neze ajalibi zijendao na wanadamu wapeu au kaya waongwao wanadamu wapeu ikao kwanza wabuwe matso waone mwanya nyao watoju hanzao juha watlasi wambilo kama mrukadha. Mwenyezi Mungu wa mtamani. Wa alaikumussalam ma sœur. Wa alaikumussalam mama Ayan. Wa alaikumussalam Amina Nurdin. Wa alaikum salam asanatim Faminaida. Wa alaikum salam Abubakar Samira. Ikangar joka yeruhombi yahe mwana mkomori au yeruhombi yahe mkomori. Iyo ikaza champa wakati ka woto jwa uyenga mwanadamu pour rien. Sha wao makalbosh. Wa alaikum salam Aminata. Heni mlikangu juenga mru pour rien. Wumru ya la hasara. Harmo dziro dumru jahimilie mru, hau ya derange mru, hau ya mbengure mru. Sha ekamru hatataya tataza profilinge juma upuwa na weha, yu hangwa sinema, yu mru iroba vuni, hau kama na mekadu tataya. Watukufu Mwenyezi Mungu jahiliya hanyo tipia ya uka mjuha wanono, mshelo wanono, rani rezifamiza hanyo hohanzahe rabbal alamin. Watukufu eze suje kaudo lonizo, garjo mambiane haukasi wanza rambize sujet yulo konta ya baki otso konta ya dunge iho yanzo yende haukasi kardo force mru ya redunge. Partagez le direct. Wa alaikum salam Yasmina. Wa alaikum salam Zalhata Yusuf. Watukufu wa jamalif ye sujet ya mwando ui mwana mshahangu ikao hakansaha fikira. Wa alaikum salam Jamali Najia. Ye fikira yansa hayo mwana mshahangu oi haukaya hauno video zinji. Bonjour Mariam Chantal. Hauno video zinji sati jibu ze salamu zanyo watukufu. Mariam Ali wa alaikum salam. Hauno video ikao tuzifanya ya ho wanaume warangwa ujahunu utrahi wanawasha waranga ujahunu. Haukaya gabo wandu ikao Mwenyezi Mungu wanikaromo mbina upeu warangwa wandu washe ujahunu ani watsuba kimempa emwa. Gabwandu ikao warengwa ni wanawashe ujahunu ikao nga mwechilao hadisi na yamba ya mwanamme yarengwa ya wasilo aeroport ya mwanamshi hende hafanya marajida enae hafanya tout ce qu'il faut hawasuli Charles de Gaulle ye famia kwa jafili hana kwa jamsadi hataransano wakati ya wasuli mwanamshi hende hohenda yedi amragu aeroport habia mru mshahi ya ukaya sazahu Marseille nga mjohuja kajamona wina idanga njupara
kajamona mwanamshe wangu woi mwanamshe ya Sakomor 2022 au début 2022 yenda yafanya mariage dayena mwanamme ikao ya mwanza wa mjini hasi 2023 yende habaki 2 mois ili yende mbione visa hoyenda ye visa iklilo ibidi apashe dans la semaine ni ujua mlu ya la hitima ni ujua mwanamme ya la hitima haribada ngupashio ihawarahe na bakati na hawara nguje ya mlahe mwanamshi halawa hahunre mruahe ngobonze ngwambrase ye hawara kajaka ujwa kange na hawara shahundu wanjila na ngwafanya ubizi ngwambrase ya nao ya latif na abo ibidi ya pashe dans la semaine ça se pourrait ukahakanza ya mlahe ya pas de fitna hakawo hawara uhomo toi mrenti mpardone msami banda hedi hajionelea garjo ujar detaye hedi akaujaji yaone haukabanu haini mru gene ma enemi gene wa manzao ngabwa kozao ngabwa tsokoza garjo ujar izonese detaye ha detaye hauke sujet inu sinikuwa naso hangu konse la plupart ya hao suanika konse la plupart ya hao hatambu za wahunga na yotsiro hombi humru menyelo wa lokomoro mbatsi hunre wa manga wa warenga no hani mlo hengeredike ya message ya bili mwanamme ikao ya lola mwanamshe maori ikao ri mwanamme woi ri mwanamshe wa kwa tina honte hauko wanadamu wa peu halula mwanamshe maori ikao woi mrumshahai shaka jazade nae oui mon frère muslim oui ngojojo para muslim shadu wakati njobazi appel ngojojo para mtukufu mon frère tu peux appeler et quand on direct njobazi appel wakati ngojojo para mon frère ce qui se passe mal c'est quoi voyez mlalo la mwanamshe mao ikao raha kwa jazaya hahamba hakahanze mrumshahai hafungue mrumshe hadharuba shabada hamfungua hausiu tola kaza tolo hausiu izo kazirengwa shadeke mrume hajitsaha na kabula sha finalement hamnika tola kanraru hardi hazanzi hatsena ukaya dernier tanga wala wa tola kaza hafula alafungwa jodo bazila njabeta finalement ika obliger jemrumshahe ngiyo farudhi ya lolo ula mwanamme ula halawa misiruni kaulu ya kaya haja Marseille haja habaibu mwanamme yedi ya mbizene mrumshahi kumkwanga mina mwanamshi yanzu ya lolo yemru habaibu haukabanunga wanaume majulungwe watsungwenda walola ndwa shotso wajua finalement hende habizone mwanamshi uo hamdungu ulaka ujajaju kabala ula ya janta ishende na lule mwanamshula ula mtu alakahe hakanza mreje nga jujab detaye haukasona damu wape zero hozifu ya latif zero hozifu ale mrumshi ele mtu alakahe nyona damu wape shaga mjuje mwanamme woyara le sinema gamjujani mlongo za ukaya mwanamme kataishwa mrumshi mwanamme ujitaishia haini mwanamme capable wakadutaishwa relation yo ujitaishwa relation watukufu Mwenyezi Mungu jurnika khatima njema na musumu mwanzahi rabbal alamin garijao harma eze sujet zahat na sikana ulatsa wakati honjarma ze sujet wa alaikum salam alimbariki presidente watukufu ranja jarma ze sujet do mwambia ni ukaya le 26 inshallah irdarasa owadzazi wa Marseille ngwa hunrani hao Muhammad décidé hawenda la récolte la hadisi msafara rjuka hwenda le 11 mars iholio harme majilisi ya irdarasa yode manar mabeni ukaya le 26 inshallah yode ushao rikehu Muhammad décidé owadzazi wa mahaba na nyanzo wa kusaidie mayatima na wafukara
rendera kiwazima uhama decide hason tipia rendera prepare umsafara wa hele 11 marsi ho hanza rabbal alamin hema jilisi mahu ya irdarasa ikanga jodo fainiwa haina maha watukufu gamjomba barmaze sujet zamshanja jarmaze sujet gamlase na message mtiti hosonima Fatah ikawa idemera moroni ulio anzoru mambia ukaya Fatah kiki hakayao hakana emera yo hakaujere emera kabatsimra parukula mbalbala haruma emalahu ya hatu ni maluka ya moroni nezemagazi za moroni Fatahu huja ngojonoka ya badagawemera gwanzojo uderanjo mra ya wabasha Hobasha sigarjazi ya utwana Auka wandugu wa jojo dipolomiki Hobasha ndi hominazali wa mituramu Hobasha ndi homzaza hangu mwenye hunza ya yazali wa baike yembangwa Shahazali hani ha Hobasha Hobasha nga mine arudu ya hangu gamino wa hangu Haina zobasha mu participe Haina zamoroni mu participe Rahunu Faransa Rayon Hokomor Fatahu Gwanzo ujauri derange omraya wahatu. Oui Asaf. Fatahu gwanzo jau derange omraya wahatu. Ekangabo miraya ikawodo ibaziza. Inabazizo mrani hao. Umtsanganino bajanani uletsi omraya wabasha. Aukaya hobasha kartival hasbabundawe. Gwanzo wonesi aukaya gwanzo uderange basha. Bangoremo kiki. Bangwengo kiki. Bango deteste kiki. Dawe enemi wa kiki. Garu hunikao, garu hambiao. Abasar zambao. Huanisorengo wanao obesha wafunga. Gabu wanao obesha wasawa uendoma gobani abasar zambao wafunga lo gendarmerie. Dawa jida ile ukaya kutina dula ujuar mumra wahatu jo rigide. Odo mraya wahatu. Gajor di rizambi. Na heni mlikao mruwa wafata ujo hea rongoa. Mruna fahamu banga rambula nao. Garambula nao. Karnao nanzuroho pasuliana. Un par un, watikemna kaseti ujohe yaba na megwambo mafiti, au yafanye mafiti, na mimire katika Komor, nemda hunu farata, ntochorongoa, ngerambe mirangu hali, c'est pas qu'en France de nrongoa o, même hobasha, sika impose zendao na ihumrani hangu, sika wanili ya zenjema, alafugano hambio, monsieur le maire Fatah. Wewe saksonga ulo Fatahu, wamba we Fatahu, kiki bada hurele Fatah. Yedi atsonga wamba we depite, hawaka depite. Ransomra ya wahatu tranquille, gardiru hambi. Ransomra ya wahatu tranquille. Haukaya hurenge mwana mobasha humfunguleo, baho basha wamba ukaya kutina droit, wa ujawulini ke ordre armomra ya wahatu. Wala ubaye majumba ya hatu, wala ubaye mi omra ya wahatu. Ekanga onambaiza wanru ikao, ngwa jo uhea wambe mafiti. Uhea vanu, garjone sana. Haukaya ngasina za hamba, inu hamba mastehi, abongaru hambi yao. Monsieur Fatah, monsieur le maire, s'il vous plaît, ransomra ya wahatu tranquille, jeromra ya waha, usasanye mira wanzao, sheka gwanzo jo uhenti, sharia harumra ya wabasha, kuna ushinda, uhamba mra ya wakiki, uodumra wala kiki gajana mra mzima, yuhamba kiki de la République. Abongaru hambi monsieur le maire, Fatah, laissez ntina hutso zadabu. Boom, bodri. Tina hurongo anai, haukaya. Njameli tena hurongo anai. Sharan somra ya wabesha tranquille. Mbeiza ma polisi zahao. Wajou nambule manyo. Watu besha kono wabata nafasi. Kono wabata nafasi. Haukasi wasaka rikabo tsoju wawa. E karika yabo, mbeiza ma polisi wa hao wao. Ritsoju wa tanfada. Ritsoju wawa. Alafunga aminoke mazababi wabesha. Ramanamme. Ramanamshe. Ramzazi. Ramromarar. Gwajo kapre, edamu ya hawa iklihe, ekafatahu, gwajo jorongo mra wahatu, wahobasha, ufanye zowanzao, baharinga we bras de fer, na wena kiki timla ushidana nawe, haukaya we yemhu, siasa, yemhu, encadrema, yenarohonku, alafu monsieur le maire Fatahu, s'il vous plaît, ransomra ya wahatu tranquille, mbezama polisi zao hizo, gwajo utafadiwa, haukame katika rijo watafada.
Yabuga amini ko alo basha ya umasuja mashababi hamadami yabunga joka leo hutubo mrani rangu juzi hunrajana gwanzo trouble ngomra wa basha jedu hamba kikidia hamba sisi ujuani l'omra wa hatu si uhimi l'omra wa hatu monsieur Fatah monsieur le maire laissez omra wa hatu tranquille rantsi omra ya basha tranquille et d'ailleurs omra wa kuna ujoba le shari ya joshiru miobasha avec le respect, njajo tsozadabu, wala njajo huvumbanaye, njajo subuti shanga mhambi ukaya, utitsotsenyoshi, de mazababi ya hobasha, waongo wa determine, aukaga mjokarangu hali, sitima fenya, sitima zababi, ransomra watu tranquille. Watu kufunga johar mwesuji hatu, au ezar hansivan. Nyezi mudamniki khatima njima na mwisumwema. Wasim Demze, Gamfikir Kambese Wewe, Amion Hangou, si t'es pas content de suivre mon direct, bouge-toi, parce que si je parle, je me cache pas. Si je parle comme ça, parce que je suis un homme, tu dis qu'à ça. Mimrume. Voilà Tsifaranta. Hatomrani Hangi Honazali Hani. Na mon université. Mwede Matunde. 2015, 2016, qui a corrigé les profs? Et ma profu, wachanfu, waka université. Si watli ya mihono. La fuyon tsulongwa comme ça, kagamlogo, comme si gamivanu maboja. Oui, mon frère Islam, gamivanga maboja. Je parle comme ça parce que je suis un homme. Watukufu, ganjorma ze sujets zahat. Ye sujet li jao, des sujets, il y a Himanam Shahat, il y a Nabia 2021, 2022, il y a Ukaya Turam, valati huono hufanya message, godongoro ngozuwa naume, warungo ujafaransa, oranso ani wotrahi wandu wanawasho warenga ujahun, warenda nai, beti huono hufanya video ya mwandu, hauka de mastari, presque de mastari, e mastari wala wako uheza mastari wa mafiti wanu, wako jahunu faransa, wabangwa hezao. Ojawo trahondra shahao, tiwa lansa message nga mzijuwa. Tifanya message ya mlikao ya renga mwanamme. Ikawe famia he mwanamshe woyi. E mwanamme kwa jaka hanza e mwanamshe. Finalement, e mwanamshe hajigaspi ajitola hata afanya tout ce qu'il faut harenge mrume ujahunu. Awasuli Charles de Gaulle. E mrume e mwanamshe ola kajaona e mrume mahe tena. Na wale mwanamshe yobaki Paris, yobaki Marseille. E mwanamme famia heika Paris. Hata umlibia na uli kwa jamlibia. E mrumshede mtune visa ha mariage. Hasi abu hamlibiane biye. Walaikum salam na bahati. Dade hamlibiane biye. Wajahunu manga. Humlibie biye. Ya wasul Charles de Gaulle. E mwanamme hambie mrumshaka ya bosi hazaho Marseille. Banga mwodo ambaki mbabi nuone mama hangu ni mwanamsho hangu. Kajamona hele dito. E mwanamsho wei hajahani para. Haneleza ukabotila wanuga msokomo litijua mwanamme gamondo. Alafu wala mihu wana ufanya mesaji. Yego nkose yenrogo hinro. Sababu mimi ntina humenyele ridhiki. Ni mahaba ikadolo nayo. Sho muhimu mruna pense. Mruna fikiri. Gamino wanama razalhani hawadzima. Ikawo wo wasawa jangwa hunu faransa gamtsungu habe manama ali azali wosu kia samarse mono katufanya message jangu da minae wa alaikum salam kala robe wede manama razalani hawadzima radio hawadzima warufikiru kaya one de jumeaux si parfanya message ambio na washo hunu faransa ka s'il vous plaît o wanaume waluhunu ngo wenji waluma celibateri wabira mobarini. Ye kama anamshe ulo faransa hurenge mwanamme ulo faransa beke katina kirtas. Hahutrahi cha kujalatsa zemani kujalatsa energie. Kuja mdeplaso jamangasha humrenge vya ulo faransa. Lunga mdeplaso mdamorenga wangu komor. Watsuma rekonesa. Ujahunu umtrahin. Ya boka hunde komor mde hurenge mru. Hujahunu hajahu trahi. Hahuransi hedezahe. Hulatsa zemali. Huisali rozbote. Hulatsa zemvu. Zemaliza howana, hode hurenge mru. Kairi mwangalo wa Faransa. Hate mwana ma Ali Azali hanabia Turam. T'es méchant, t'es mon frère.
Ngwambo kalima hamadi leo na bominga mina mrumshe deja ya nzandrege uja Faransa. Gwanzo ni menyele uende mwanama. Saba non ntsuru menyele ya mon frère. Chaque membre en général haukwana da mgwa wapeo. Uende mwanama. Shaba nda sabe message la yimtushe. Haukwana da mgwa mba ukaba ntula mgwa ukatswanzo walo komo na mje nuridhiki. Madame Chola jana be katura munjwanza nje ani ngamodo komori tijua mwana mme. Olewa. Abonga mjoko ujata mjoja exemplaire mwana mshohangu mwana mshohangu mbebe mzamzaze mzima. Mwana mshohangu mbebe mzamzaze mzima. Abjola semna na clash mtiti ya historia mura. Ikao hanambia kaya ngusio hajua mwana mme kujoka usakumori yeni fanye botiramu. Haukaba na ufanya message kwamba ukaya rifahamu wanaume walokomori. Simambe ukaya mwanamme si mwanamme. Ntina utsojua na bemruwa mjua mhadisi umanza wa utsende wa mrenga wa upeo. Olewa ntina ujua na be utsende. Shazo njo kwanza nuhambie fikirinro. Olewa fikirinro ukanga mwanao ezi mhunrao ni hunu. Usikia kausi hakomo nyendia one mwanamme hanambia. Hende 2022. Ohenda hula, uende wambizi wafanya zerongozo ntipia, wafanya mariaji mwanamshi hajazahe. Mwanamshi hajazahe, hasihi abasarzaba uge komor. Abasarzaba mwanamshi nge komor. Hosi hakahwenda, ilia apie mariage. Parce que wafanya mariage hale, 2022. Au début, hata garde la fanye 8 mois. Et mariage kaja réponde wa hasihi ndabaki dene mrumaha hula. Ne mariage ya jua uveza wajibula. Hosiha kajafanya mempa emwa waparo ambassade mrume hatliniwa ye visa. Watuna ye visa dans la semaine là. On fuma unibidi waje hunu Faransa. Wanaje hunu Faransa. Ngamono Mwenyezi Mungu. Ohanze ya venu manadamu wapeu. Ohanze ya venu manadamu ikao ya la hitima. Ya latif. Ola mwana mshahatu bomrohangu wa prepare dans la semaine wa prepare hamfanya tizembu mahebie na womrume wa mjimzima. Mjimzima. Ola mwanza shonga wa shetani ya kanza ya towe mafuya heneza grifu. Ola mrohahe. Hapare mrohahe iliende ya mlahe. Waonane. Ya mlahe. Ukayanga mpashio na balagene mrumshahi kao dialoba ani aloba la dena ye manzani wahe habie mrumshia ukaya ye ndo bonze yabo waone mrumaha ho bango bonzabo nango jongo na dena mwanamshi womru ya la hitima habaje wo manzani wahe mrumaha diambie mwanamshi mrumshe ulamanga ukaya ye ndo bonze ho dingoni ho kuraniho de mrumaho na bale mrumamba boshe tsaminga mjo hindi ya hunga mrumahe hanjilana na mwanamshe. Watsungu ambrasiana na ufanya beze na unjilana. Mwanamshe la rubala ngulilo bawe ngu pashiyo ya latif. Ngulilo we mrahe ya pashiao. Ulu ya wana ya ukaya nsifanya mwantro geste. Demgo mshawi hadeplase, hajati mlola, hafanya mariaji, henzai Faransa, hadi harejei, horejei tena, hakaujafanye api, e mariaji ya lawa, ye visa ikrilo, sa singal pashiao dans la semaine. Dans la semaine. Badangal pashiao dans la semaine. Gojo ukubali shetani ya hubaibu. Gojo ukubali ujo umenyelewa. Mimi gamjuyo kai mwanadamu wapode mwanzani wa hemrumahi ya kambie mrumshoka ya yende abo ndo one mrumahu izo wafanya wadi mwanadamu wapeo shahadi tena ngamrudini ulau muwa maname ya ukaya hulihitima ula mrumshehende haruha hanjia harmukuluari hokurani hapase mrumahi hanjilana dina mwanamshe hariba lango tuluze mwanamshi kama kini c'est comme ça gampashiyo ntina uhudiwaza wandiso wambrasiana ye nyinyi kaonga mjuka ubulia ze apeli haukamiti mabe mwanamshi ukaya husahu atu no visa utimlatize bahati
mrenge mbulie yaje mwanamsha Baturam te fou quoi ni mbulie yaje ni mrenge yaje simwambe ya ukaya wohaka hanza ya lai saspuro kaya wotimbulo na fikira nae Baturam t'es vraiment fou je te jure au lieu ya uni conseiller haukawa ukonseiller wangu waunika wangu wankili waweleza wangu Baturam gojo unambie ni mbulie ni msamihi sabanjajo spute nabika kumsamihi. Oui, monsieur Ali Taoufik, président du Festival de Comores, mes respects. Hello, c'est moi bien madame Shokaya, s'il vous plaît, nike numéro, ya he madame me ou nimpare. Ha nike numéro t'pare madame me. Saba mi turamu de na hupara, ba madame turamu sawa. Saba mrumshawa ne les écoles ya hupara, saba c'est vrai Boturamu. Wode mrika ungu juka ushida unisweve hunga solisolize mrumshangu. Ba c'est vrai wo mrika una kadamina e shansoka umlaha. Oui, bonjour, quoi c'est maman, nsoka umlaha badaga mpashiyo. Nsoka ulaha badaga mpashiyo. Oui, Andil Mahmoud, mguna rinike khatima njema, ya pweneze ani. Ne wanade mwalaze hitima. Samba, yewewe, gojo sputunle amine, ni pare mrumsha holfanye konferans. Ya ukaya, olati mru, ulona projeda wenaye. Ababotura Allah hitina projeda mina c'est vrai, njahara mrumsha wani parisa, tsimjia, tsimsere, olewa. Saba hata ukomambra se, ababotura nga njahara. Simwambie mwanamsho kana alifanya konferansi mwanamshi haraya. Uhi mwanamshi ya kan la shawili ya he mwanamme woi. Njasubuti na mwambia ukaya utizifanye. Sadantuka pense. Bewana washe wenju wajideplason da Komori. Bom mwanama Amir Madi. Wajideplason da Komori. Wende warengu wanyanyasi. Haukasonsi pia waraka Komori. Waribaba isa nwarimenya zankidi. Ya he manga de majovian. Oui, Nasri Malide. De ma je viens. Auke ma je vais kawajahu na watongo jaro ne samnyanya. Wasakoshi na maja evia na marashi mahali. Na bala wo ranguka ngwa uhunu. Ze marashi zo kwa zitria. Odu wakautonga swasaya. Rikaneze fikira zamanga. Odu wakautonga. Suwa manyanyasi. Mrumsheti mfaria. Sada msamihi. Pardonne, chaga mjuka ukana bezo eze fikira za hanyo, wakati kanga mjuka numero, enye mjofanya. Mwana mshiga mwambia runga haukai bidu wapashie, dans la semaine. Dande hende aparise mrumaha, yafanye marajidene, yatuna visa. Mwana mshede ulone passeport. Mwana mshede ulone passeport. Mwana mshede mjuma biaje, ya latifu. Mwana mwoi halihitima. Ye mwema. Mangala na shohangu. Wandi soba, pourquoi il n'a pas pensé avant? C'est normal. Parce que ça fait mal au cœur. Mimi vraiment mimi soba rabo. Wanile mwana mega mwanilio. Wale video yangu inuga njo mwanilia. Ngambifanya niza ufanye mrumsha wayaelewe. She mwana me hapama. Hupama haiba nurango usiku alole mrumsha hoya mambiziwa. Hata maenshi. Mafanya mariage. Ya jaza hunu Faransa. Ya rejei. 2023 ya sa Komori. Ili aja fanye ze api. Ili utune visa. Ufanye namna hata. Wishio. Gabambari na itlem kasi ya latif. Ufanye namna hata. Ye mrumshahu ya jaba kide nawe. Yewa usiku. Wabidi upashie. A la dernière minute par exemple. Wode usuka kwa bidi upare. Eshunga ipasisha hawa. Kufanya namna wajena wa mwona hunrajina. Shema nada mwapeo de manzani wa hemru mahao. Ya kambia mrumshahu kainda wangalie. Ya kambia mrumshahu kainda angalie. Yenda waone. Va le voir. Yenda waone mru ye mru mahao bonze yao. Uma nada mwapeo. Uma nzani wapeo. Gabu nzani wapeo. Mrugu tolo mwanyanya hesha. De hedu walo Komori. Eka hundu mratu na visa. Gujomanga, waneda mupi otunji otokudi hematu. Na rohombi, ulangondo manga. Mtuone izubami mibangwe, katisha kambugo do Faransa. Manzanonga tunavize rohika udona mbuha. Yo bombango tuanza mdono namba kodo langu passion de Faransa. Gujoma mjuka ubakimano. Oui, bonjour tiputa. Madame Shahang, gamju ya ukaya hutabia, sinyangu. Oje sakrifie, ufanye mariage, na una mwanamme. Ibidi mpashe dans la semaine. Huja
mhuja hunre mrumaho ngo bonze masihu ya 20 daina mwanamshe wanjilana hukawisha izo wamba sina uhudiwaza sina uhuranti c'est normal yande maisha na uambrasene na unjilana c'est normal ili utabihe ngamwelewa ngamrambuka c'est pas facile. C'est pas facile. Mimi, est-ce que wangwa nzo mtwalaka? Mtwalaka nki baba ike mruka jalo la mroka swa kumunga joka zi hawarazo nga zi existeo. Est-ce que yamrenti? E mwanamme rimfanye na yo bahati mwanamshohangu njaka yabo naona zetambu waziwo na wakati kao huone mrumaho hanjia mwanamshe mrajina badala wo hawarahe ye mwanamshe ngwa botiramu wallahi na Mwenyezi Mungu wangu aishio ngwao mitidaba kajajo hujemasihu yambe gujia njemru mahangu wanjilane wafanyane kale na ulila demru mahangu gupashio ukabala gwaja kaudonana. Je suis pas bête gamjoka saspureke mwaname wengu regrete ngujitso saspureka yadiwaze ye hawarahe wei ijo mkinisha kaba salzaba yamdiwaze definitive sha eske wengu juka welewa yodi manana juanza kwa wakati jobaze appel wabuhe wana washe wahunde makalima na wahunde makalima yamfanye ibidia msami hibatsi nyangu mresatu na visa yakaubidia mbali jezae c'est vrai hafanya errori yo hambali haja eske ngabo confiance eske kana ujaya mtawa hauke mwanamshe wewe mwanamshe kao usiku ya kausa komori handi shawil handi mande fikira ukatiramu uhambazinji ngono zinji wanaume wengi wangoje watawandwasha hao mimi ngamsiho tsabayenda haukayolivik sha eba mbwana shohangu wanaume waluhunu wabirobarini wagalere wajahunu Faransa ikaunga we Faransa kutsulu da ubali mapesa haurenge mtsango warenge uloyo komori horenge maname ulobanu haukahunu ngwa wenji ngoji sacrifice urengeze mali zaho usekomori wende wafanye bie ulatse energy urenge mlo komori mbale ujahunu Faransa yabaka jahutrahi ngojo juhamuo haukaya bala hutrahilo urengwa zemali ne energie ne mariage she urenga mbubanu walikum samsima halinami vanu wei kujalata mapesa kuja mtu na visa ikahutrahi ya inali ngujoka MP soulage watukufu udemna message mtiti nabi mwana mshohangu mimi tiramu ntuja za fikira za hono rajina haukanga mweneze commentaire mimi njohanza umsamihi umnike chance hauka deja usa mtu ne visa Johanza umsamihi umnike chance haukaya deja hasatune visa. C'est vrai, ça fait mal. Gamjomba bititi histoire mwana mshohangu wende mwana mshohangu wambaba mzima ni mwanza uyo histoire ikao keja parunjia shaga mchongo bilamba bititi ikao haja harenge mwanamme halolwa ni mwanamme ikao hanambia ukaya gamjo komori bati jua mwanamme wakati na kakomori mwanamme wangu komori gamjo komori mon frère. Hey, masamirongo ni paro njawone kanga merma umratini paro ben mjatle appelira. J'ai pas donné accès de m'appeler, pas encore s'il vous plaît. La fois katio hasi anambia tijwa mwanamme uloko moli ikao mwanamme wo gamanzo jianlole. C'est ma propre sœur même sang. Ngala mimi bada gamanzo njemanga tinja mnaroho mbiba nukutuja wanrenga mimi. Shajon regarde son rebalia au même nom même prénom. Haja hasihi wakati asiha tijatsone mwanamme wakati ni mwanamme umruni mjuao rangua titi rohe hangu déranger saba wentsum amin mwanamme wentsum amin sambie mwana mshohangu sidi sambie mwanamme uo simwabia ikutu mwana mshohangu guhanzo a déplacer Faransa jamuna jahurenge si tu l'as fait du mal tu vas comprendre et quand on fait mwana mshohangu mafiti ngojuelewa alabotira haitsaba écoute nsuhu nika amini parce qu'on se connaît wena ngabu zinji wafanya wabaki mwana mshohangu wafanya tout pour tout haukaya zangoze ndi haraka haja wabaki wambiziwa tout ça Dieu merci je suis pas y allé haukirango geje kafier j'étais pas content harmwendola wadunga na wende mayote
baada wene mayoti na la kanza dugane weza wajeza wa directive Faransa na la renyo bomroha Mwenyezi Mungu enda bulie mwanamshangu ya ukaya c'est pas le vrai ton vrai mari hende hula hende haride mwanamshangu sinema mwanamshangu harambu ya ukaya msenda tahali mwanamshangu henzahe hajazahe Faransa hajafanye viahe halolo mashallah viahe ndio na continuité na mdongali wanaume ikao watolewa zeroho ni wanashwa kwa sababu unjarme pari ya hewa hangu mimi ya ukai hajitole asikomori hajisakrifie ya jarenge mwanamme na wala minga mikomoringa mgalere harenge mwanamme hata mdeplace wede mayoti wala weya wajeza la Union Faransa hende balabu mlo hangu hamrende sineme mwanamshangu tika wakibu hashidi harambua hamranti mayoti hendeza ya woma hala nakazan vila hindi unupe ulonu wanadamu pia wazifanyao mwanamshangu Mwenyezi Mungu na unike khatima njema na roho ntina unjia no habe ukaya mrenti ntina unjia na be ukaya mrenge shatu conseiller tsaba ukaya msamihi en privé si weleza ukaya pardonner en privé gono ya ukaya no na haina mwana ya zalabanu yeka haono errori ikao ya ki infidélité kaja paro pardonner mbamndu yabo mimi ntina unjia au fond no habe ukaya msamihi utimsamihi tuhambia en privé umsamihi emrumaho bayabo hakaufanya komkwa womanzani hakade naye shemana mshatu wambo turam kwa jaka wamana kwa jamana haukaika wamana kajajo heda hata yeye yabe gufanyo namna ya habangu mambrase hau ya mfanye kale woi mwana mshahatu ika mwana mshahatu woi sacrifice ikaudu ya ifanya nejitadi ikaudu ya ifanya hajua mwanamme ika baada hajua mwanamme hajanita hashawili baada mimi munu kwa na washe conseil wasau komodo dorongo ndo mahao ojahu nojo watrai simambia yoba hati yenda hende hajua mwanamme wo 2021 wafanya mariage hajazahe hasihi 2022 wafanya mariage hajazahe hasihi abwasi 2023 il est appuyé mariage et mariage est accepté wa ye visa iklulo ikabidi passer dans la semaine ikabidi passer dans la semaine kabajala hata wakati watukufu kabajala hata wakati badala ya mrume atuna visa ye mwanzani wa mrume hambia mrumsha ukairo bonze yabo ikana ventoli hokomol hola obonze da hundo mrumahinga oharumakwa na kulwar hanji hawarahi ngwali lao gudongwambi hawarahi kamakini ka tranquili davanu inu msafara inu bahati sina uhudiwaza mwanamshola gujishili ola mmanga wemrumahi ambie hawara banda nguma mbrase na umjia na umkalme banda ngupashio mwanamsho hatu wala teka seti haunu ya ukaya non je l'amène pas gammenyo mariage gamtumbalia finalement garjo tsaha besoin wakati karjo towaye ye aksempare monesi ukaya mfanyati msamihi mwanamme woi sasa poloka ya kaumla hakumsa izo mwanamme yafanya witi mgala hitima sharti mwanamsho yajia bobo hanyu hobonze mjilane kaubidi ufanye tu pour tata udeplace wende wamone watinauka haja armaison gajoka na besoin appelisha gajo arme sujet abili mbenya ukaya wanasho hangu vomie mdo pense au kaya sevro nyanya swalo komoro wangu wanzo waje gasna besoin waje shwa na umengwa uwenji walo hunu Faransa walo maselibatere ya umbari vikiori mrunede ya tante karjaraya shana mruna pense haukaya mrujwa udzihe mafu ya be je t'aime na vala gwanzo ya hunresha si wasaya karna udziha mafu urambe garengao walaikum salam mama Mariusuf rambe ngarirengao Mwenyezi Mungu naripwene sharsho hanadamu wapeu ngajuka ukana bezoneze apeliza hanyu wakati kadojo umwabiani mpare ili mnike konsema na mshewo yati msamihi minjo na ukaya ya msamihi na ye mwanamewe yeti ani kajala hitima zabili msamihi hambala ujamu nukana ujamrende anai Allahu alam ijomkinishe mwanamme ukaya haelewa watukufu gadar mesuje ya vili au kagaranzoro di haraka leo juma suje ya vili ui mwanamshe maore na mwanamme mgazija ika mwanamshe maora woi halolo ni mwanamme mgazija antuka kajazade nae mwanamshe deja saza wana alafu hambi realite mwanamshe woi deja hasati mwema kana uzaya shahalolo ni mjomba ikana ba mjomba bo ijomkinisha kawi haza wana ou ziro ulu ya bohindu ezajiri hindu watukufu ezajiri Lukaya mwanamme harantsembu mshahe maore
kiujewiri kiutabasamu hatwala kanrar hauka haini mrumme yaransi mrumshi hado la kanrar direto mrumme wapeu mrumshi mrumni katwala kanzima ili jotsa henam na mwelewane sharangwa mnikatwala kanrar samantra ukakuswanze mrumsha hamnikatwala kanrar hadi baada hamnika hapara imana mahe ne fami habatifungwe mwanani hedi haregrete gwanzo ya reje ambilo kuna ujaureje mpake mwanamshewei emzadewe halolwa hedi hafanya komple badi mwanamshewei ye sinema mwanamshi maure wei weti sana wanashwa maure akuwa nashwa maure o massage wanashwa maure o ma fidèle gajwa melalite mwanamshi maure kagwanzo mrumme ngwanzo o kwado hulana hunu o jiko centre na roma hao o hanzo roma hao kuna uparujuna mwanamshi maure ya doloni mwanamme ya bangu trompe non L'autre toi bien ya ou presque yo quand c'est swanga zija ay soit comme le de réalité shamana mshmaure ka humlola bala humlola kana hure danai kana hutrompe barije njaba kabatsi waduma infidèle wakati la hadith de naola ula mwanamshanja santima bahe hajwanza jezem rumme shambulie fami badale mrumme mfungwa tola kanrab hamwambie mrumme ya ukai mrumme bagamina solution gamsi au Marseille na utaishe mrumme ya jahulole shabo yo jahulola kana ufanya emwango jomtoa na mangale upeu hamada unu ya rabbi na mangale upeu hamada unu ya latif hasibala hasihi Marseille hajaha ono mjomba sinema haukaba ngabwana umema kaseti mwanamme kadota ishwa mrumshe mwanamme yo jitaisha mrumshe mimi njaju parkuba jitaisha mrumshe n'importe quoi gamje jitaishia ekaga modo naniswa sumu nuswa sumu shaga mjwenda mimi nafanye ze avance ze paroliza hangu nende na habe mimi na bena ho na beno shaga mkonsibano hamam nadada ndo ababu mro haidani rongole mwabekanga ni mwanzo alibantura mungu hanzo mwabekati fuha ya alibantura muhafu hawe mwabekanga njomni kana balozo bantura mungu johunika subuti wambeka je t'aime avec le cœur. Je dois m'analyser pendant quelques jours si elle est amoureuse ou pas. Wakati la ola mwaname hasihi Marseille. Dans hasihi Marseille, hajaha hadisi. Oui, Rose Salim, elle est tellement folle cette femme. Hajaha hadisi na mwaname ukabanuga mina mwaname she. Manzani wangu, wanzomrume, yamlole, na bongu jo ufanya zango za zontipia, ujo ni kama kertasi, wanzomrume wa sitara, vahele jironi lila likubali. Na balaka tujua ukaya wola mruya kaya mlola. Hawatlia harma konferansi ya mahadisi wandiso partage. Wandiso hadisi. Waelewana. Ola mwanamme ha deplase hende haone mwanamshe maure ola. Wenda deplase dia mwoni wende waelewana wajibia na shifantom. Auke karaba shifantom ya wende mwanamshe. Haja, ola adu mpresi. Bizondo wa mlodi. Utifanye betizi. Ba ola hanzwani wenji. Yeka kujeda. Mwanamshe ujo kila uturu. Bumlu wangu la prepare. Haula hatsuma bia ukaya utitata manu dembera dasi. Ola mwanamshe maure kajamkazi za ndongozi nji. Hatsuma bia ukaya ye mahari 500 euro. Yabo ishotsi hingu. Yabo hini mbrolo na akili bidia ile ukaya. Eba nuka batsi pieji. Wika jabe mahari meji. Eba nuka batsi problemu banu. Wadunga na wola hende. Hamambie mwanzana bada. Wadu wansaishia ye njuhanza ujeuke shahidi. Njuhanza jeuke shahidi. Ola mwana mamba ntsina uja kwe ujoka yohendo mjini wa mjua o. Ntsina uja enda wewe. Saha wangu ba mimi amfanyo haze ntsina uja. Dizola balempere habale na nzanwa hewaili habale na mjomba hae wasiabo wende. Kohenda ikausiku wa juma wale hafanya mnavitaso wanzanwa he mwana mshema ule ula. Ngwafikilo kaya izo kweli bala ula mrumme waziona maji mrumme ujo umanza mrumme ujo mstehi wanzanwa he wakakonta. Wanzanwa he kwa jali washe wanzanwa he wajua kaula hamranti shahado henda wakati dayo mwana. Ngwaja kodo eleo. Finalement, izanungu helizajil, wende wambiziwa, hamtuliembere, hamnike mahari, walaka jamtuambere de hamtulana mnakame, wafanya mna henrini, wafanya mna latabu, halibi, na latabu wa 600 euro, hafanya mna ani, wafanya mna invitation.
mwanamme habaki katuelewa mrumshango bako telefoni ujishile ukaya wengu hadithi tena mlikao vrema saspureka wi hawara hata kama ngoni mausiku ula mwanamme hendo msirini hahunrola mjomba wola yakamtaishe ndola humsiri na bai ibano ujahono habai unumjua hangu yeti dibanda ujo mwanamshi dako ibidinu bale ujoda honi ke mimi sanzando dada hola wangu bango jukaya mafitina na dele mwape waheya okwala wa utla mafitina sina ujua hulamba no udwansa shamdu mshebidi ujoda honi hamforce hadungana dena ihondo da honi directement owana wadiso para ola mjumba papa wadiso mpara papa wotsu wana huwa mzaya shangala mbaba hao wadiso mpara papa unakatswelewa shanguna ngokaya ngwa mparao papa bahadungana dena ye finalement horoha hambila bomze mwanamme ola wambala ujahula ulade mtwalaka wa hemru mshaho ulade mtwalaka wa hemru mshaho amba jamba wi ulaka hamlula ulaenda pale mwanya nyamba bumro harban kolole mru mshango bai izo zama zahale tikatimlolo mayo titsimransi finalement jambie mru mshamba gojojua ufunge mbapake wendeza gojojua ufunge mbapake wendeza kangwa nzojo unitarumu unji harma vyangu udonu sakala mru mangu wi ulaka mru mangu shango jojua wendeza mwana mabaiban ezajinin njahurongo zanai njahudeya njahu insulte shatso huzisa makalima yewo yi hakamrumao hamba hakamrumao na yeyi wakataka jan demand hamba wewe mwanzano hi mwanamsha finalement ola mwanamsha mwabe mwanamme ukaya juha wendeza ho baba ntutsa mwanamme mbabufu hariva la yembabufu ba demand gotruwa na shwa maore nkudi na na shwa maore kwa jaya na tabia amandio. Les femmes maoraises sont vraiment dignes, respectables. Wana shwa maore yabo mwanamshi hamadawe kwanza usijini wanashwa mawe kuna ushida temalo netu wallah Mwenyezi Mungu katira binawe nana yendola yaho yudawena yemruma hoyu ikawa ukanza utowe uo abasari zamba harejeza ula mrumme ngula loda honi antuka ula shababi yetimba kaseti ya ukaya hamfungua direct hamnikatwa la kanzima uode uhanzu ya huniketwa la kanzima shaule ya hunikaze twala kakume olati mwanadamu olati mrumme gamrudi nuhambie bonu husi umwanadamu wapeu wege jakawbidi wanadamu wahusi ikawbidi wandu wahupiblie ikawbidi wandu wahafishe sha ibatu wa yuhunga ujokaya zimbizi njizi jiriyo mitilo benu wa mru watukufu na mangale upeu hamanda unu ukakawa imgazija ulode ya kauda deplase manyanya hulu Marseille ya mbehe misiruni hawanzandi ya mtsibiembi hawanzandi ya mangamize na balaka hawanzandi ya mbizene mrumshahe ili ya jwa udungwa ya reje mrumshe eske wo binadamu wo upeu kamria Mwenyezi Mungu mru hamanda we mrumshu mwanamshi hamanda ukahuzaya wana ngono kaya Mwenyezi Mungu kana uliba rumzazidani ha ikaku ani kuna kauzaya tena shauza wana gwanzo donda Burundi na ujibewa c'est ça ce que tu veux finalement njemlenge ya mru pesa beke 500 euros ne mapesa ya hila tabu ya nizangu pia ka participer umndu ngebari ha kudemanda finalement les kalboshi le rajai gam amenikuwa na shwa maori waluda wena we mjini hungwa huyenga hungwa hudetesteo haukangura mbukaya husangwa nzo wasijini shakuna shida wasijini njomba wewe baki wa msiruni beka husi Marseille deja ngamina le photo la hubo cinema yeka husi Marseille lihurambua kana hafisha mazalezo shahaini mrujo bira kalbuna rotso ambaka mjomba woyi harengemanya nyamkomori utuna mbakertasi hedi hamkle harmatambu ili yende ya lole emtolakae ya jwa udungwa yendeza Mwenyezi Mungu aneke khatima njema na musomwema Mwenyezi Mungu arjele joka na heri duniani na akhira wanadamu wapewanu wadokana mbangu kwamba ubinadamu wadokana mbangu kwamba ubinadamu chama nzumlengeze ndo lazima ndusina da hamajue
Ndurungu anwasha hanuga manzumdu wafungu wakamtsuka na mbahata mbapi mbataratibu ya mbasantima na usazanzania shatwala kanga na buju kaza urambia ule jaitsena. Na mdoni kwa anwasha hanyu twala kanzima. Haukaka mtushita mwa waturuku. Gamwani ko twala kazinji mwedizani na nyinga manzumre jay. Anafuga rambia mna ichomba woi. De jinri ni linu. Umanada mwapeo. Udu wabidu utowe mapesa. Gojo towe 500 euro. Ya he mahara. Utowe 600 euro. Ya hela tabia prepareo. Utowe hena bando itowa. Ugamu wambiao. Gojo itowa bonusi. Wanu de mwala hitima. Udu wabidi uitowe. Amina mwana mshanzalo la. Lafu na mkira dhibu majinrini. Gamridi nuhabia bo sinema. Wawe kijako. Njianki. Liba mduka dota iswa mrumshi. Ganzuma kati ya matu la myakamdwa mara la kaudota ewadota iswa mruwasha. Ya taishwa zewa hatondo wa walole. Shei generation nilio. Yang batula mungu jata iswa mrumshi. Ndebo mtse iswa mrumshi. Nso ulole mwana ngutu juwa mua. Ngulo la wawangu wa hadisi. Wapanga wazima. Shamdukado kubanende sindiwa. Henu lo incapable. Wa udrage. Hauya wene zamdum shamlole. Nende ajilate. Oui, hawa hende Burundi. Vanubu mwana mazahiri msoma. Hende Burundi, oui. Shado ukaya daboka complot. C'est ça ce qui fait mal. De ukaya complot. Botura nso nula wale mwaga manzutula mwani kemahari. Yani ke tout ce qu'il faut ne point déjà. Ya bokati la leda mina Burundi ya 500 euros. Hunu 20 euros. Marseille. Goa hunu mazi euro de bis. Ye wajeni wao. Ukana 20 euros na 10 euros na 30 euros. Gondo Burundi. Le hunu mdoka hulala nami. Hutua mahari. Ya 5000 euros na 6000 euros. Si hubula Burundi ya hoba. N'importe quoi. Si hulula nene Burundi. Hautulula fanye maisha. Ritsanganye vi. Rizaye. Ritume wadzima. La fuma na mshahara. Maore. Wanzo upua maore shio na kuna ushile upua maore wachishio. Wa maore kwa jahia na tabiambi. Wanashua maore umassage. Umafidel. Hukubalile kalibo shiloli hufungwa tola karabu luhubaibu. Gamna tahemri ya jahulole umdunge. Dija jabaibu inos. Watukufu alaikum salamu mon frère mtukufu Malide Ahmad. Watukufu gamtuo nimero. Hawu ye messenger. Mruya pare, vite fait. Haukaya, ça fait vraiment mal au cœur. Wakati kanga wanadamu, wajihansuke bazi hao, watsouli ya mnyezi Mungu. Mru hamadu ngonsuke ka ureje mrumshi, wallahi yotsindola. Eka umreje izo zina. 07 51 27 16 28. Gamina besoin wangu wa participer. Haukaya ngungu hamada zinu zifanyishi hao ya wanadamu ikao wadiwa za ubinadamu sho wadofanya complot wado arnake wandu nswalo le mwana mshono la mndu mshahe ya mfungua gwanzardia rejei wa upeu. Oui, Fahardine Mravili, le gratota de la République. Salam alaikum, ma soeur. Salam alaikum. On n'y parle pas participer. Ok. Amushili mtukufu. Minga mgongo kaya mwanamshi uwe kamdenge ujaunu aboye daba. Une minute, ma soeur, une minute. Wengu pare nu messenger, mrati pare ati jomenya. Amto numéro. Namto numéro yabo 07 51 27 16 28. 07 51 27 16 28. Yo numéro ya nyumeni. 07 51 27 16 28. Garushila ma soeur. Niska ujibu amondole jibu mwanamshi uo. Na mwanamme wela mwambia kaya ndaone zila izilo Qur'ani. Ulati la Mwenyezi Mungu la kumpusaidia uone. Mwanamme afanywa ngoma ndizo yafanywa mariage kwa wajeza hunafanya maisha. Ndafanya Mwenyezi Mungu la kumpusaidia ndao neze kweli. Sheka mdenge uchaunu abuji jamfanya pili yana hizo. Basi soma kabatata hindini na timdenge ajaunu. Hata mimi na katika jone mero telefoni mwanamshi makati timdenge utita watu timdenge
utitira tsoma kali udanje mundu na pesa choka ukaula ula mndu tu tiramu no utiramu udai la so udadia usimndu tu womndu hairangu hali yakadina rangu hali gumlaho ajunu ya jate maisha jamrenge ya tremo na mshu no nekasika jo telefone mwana mshu bakatrawa utindenge bomaso ngo kutsona kaye mwana mewo bomaso kutsona kabe mwana mewo bujojwa yanki bomaso shobye zimu kuda komposa dangalie bomaso wafite shari wodi hawaраhe ya kumlaha kutaja mlaye ya jigunu ya jamrenge no katika jo telefone mwana mshu mwambie kijomaka trawa utindenge na wote na mimi mariage trawa utindenge baubye la komposa ujone umnyezi Mungu ni mwanamume utufikira akumwambia akuombeze kweli utufikira motiramu kawati soma kawati ndini no yatimdengo jahono mimi natimdenge hata ekacho kitika telefoni mwanamshu zimakata utimdenge menye maraji jeza utawa tawa bomaso ni shile rangu bomaso oui mwanamshu bomaso mama Samira ni shile rangu mkana baraka mama Samira ye kutsona ukayaze samaha mwana meyatsa kutsona kazo samaha zakoni yaliona no tsoma ko da samaha no yeti samaha bo wotiramu yeti samaha hindu wotiramu pale jingale ya unu bo papa na wote tinyoka ya wotiramu ododa na sofa ushikibio seka udele kama kaya ya samaha ndogo jano akoko tukutsa soba imkai ko dalio no yeti samaha na fix mimi zangu katika telefoni mwana mshowo bakachimbrenge tawa somaha no ni mwana mko mambe fitina wotu fitina akakozo wotu fitina eti miyabi kakola mambe no yotu somaha no na simbrenge mekacho telefoni mwana mshowo bakatawa timbrenge bana mangazi tangwa wamenyi hala mangazi wopira na lokunu. Okay, maraba menji ma sœur. Na simdenge botiramu no na ustaile kama ndio fikiru sama no na simdenge na tawa jal na tawa. Okay, assalamu alaikum. Allô maman. Allô oui. No, Chiramu arete, sherumbishaho leona shikaza kifu. Mimi, mzamwana mmeha koza, mzamwana msheha koza. Endapo rono ya tinwa visa, ya tsujuha ya jideplasebo enda ya lahesho ngalisho, shaya juha ya warengera ndevu ya jebo sobo, mwangonindo ya jea ya mlashepo mwangoni haya, mwana mshika memo. Worono ya tinwa visa ya tu ya biwaza ukabalao hingujo hunu. Ngojo wakatajo ujahunu mwanje wacho kupiri. No. Mwanamshe huo ya timrenge, ya tikubali. Ne mingenga mjono mjini hao, ngenga mjo mjini hao. Msojo fanya tansahe telefoni ya mrumo mjini hao. Ni mpari ni mwambeka utikiri. Otira rati sherumbisha hao yisho. Basherumbishaho leo na utike nazo handa supa leo. Kanga wena konsei zinike mwana mme. Leo ranti sherumbishaho. Emana na behe lilo. Ukaya mamwelewa kase pa facile mama shama boka bali jom kinisha ukaya. Yesu amahayo haitsaho monenia. Haitsaho karichujua bakariti horohoni yae. Shawonge na ya dhumania ya jea wono mwenje ya tujua uturuku ya lona mrumshe ya jideplase nde ya msahebo tiramu ya jideplase ya ngamize mali ya ngamize ya renge riski ya renga anvio nde ya tahe mrumahe ya mrumahe ya chona santima ya chulahana ya neshonga shahe isho shaya juhe ya chula ya hata mbabe macho mekamemu arete tiramu. Ranti leo. Karina huzia utifanyeza hao eza ulavimu sherumbisha hao karina ushinda rutu esho karina ushinda rihuzia ukabutido zamba basi wahantu mengari jibi wao mananga zirinikao msomo desho asinde rauzaya sha banuye ukirimruwa mwana hakana
marisa ya hajura hane mzate cheza leo bochiramu karagi mwanamshe huo yatimsamihi ano vorono walo vanu watimbao mndu kufuru zihozo mndu futuze ya mndu ya jiteblasende ya mrenge ya mtowe harumale bungu lilo komori shaka chudua zaye le bungu lilo komori ano awe ano yatimsamihi mwana mshengo hakundurati nande mngu hocho mbenulia ze zahiri na raha yeja mbahi za harumo ya mfiyo mwana mshengo hakundurati Ngwambo. Shole kanga wanjo aparete. Ok, maman. Ok, merci beaucoup. Otukufu, la plupart de moi banu kwa ti content nami au kamemi njaba tijibu anizo e mwaname yafanya no njazamba. Shasaba ukayebanda deja sa tunu visa wafanya mariage. Yetikaeli yafanya marua imani. Au kaya saspure kaya boyeye ha demande soma haya ukweli. Olewa, shanga mjokaya, wenji watufanya izo yafanya rangu komori, wa deplaswa wa jahunu, waranti wa shahao, wa waranti wendaza warenda nae. Shawe deja sevre hasa haonesa. Haonesa ukaya, ani kanaudi waze mruahe. Aukaha mwabia ukaya, inubahati, olewa utilile, baunu msafara, yande maesha, ntina uhudi waze zopie mwanamshaka ujishilia. Ya boga mjokaya safe mal le cœur, yotilo goilo nyangu, ole yon ngo ilon zero yo kabati mlikao ya juparo joka content ya jwa batura muno arrête mimi njamba mwana miharedero shasa ba ukaya rai ile mwana miha demande nifanye conference ya haye ne mrumsha haye il y a excuse atsahisama et mwana mshihamba non je peux pas faire turam désolé wowo do korwani ili ya korda ilia rogo hamandi yotuje hunklia harunga tambu kazi si trotari wakati kwa mwanamshi rahaka japashe ya jazahe shaika ubida dungane dene mrume dan la semeni waje hende hundu mrume hamfanya hizo abo si ufanya wenji uamba mwanamshi ya jeza mintina hamba ukaya mrensi ya ukaya ya ude maesha yoriviki yekawa umbiwa ugujo msamihi kaja umbiwa kana msamihi au kaga mjukaya c'est pas facile yonrongo ikao nziro homru deplace ya jisakrifie ili afanye mariage ya hahe na mrumshe ikao mrume ikao hamba ngawe amuro na yo misafara mili walewa bobo totan lao na boye hafanya misafara mili do misafara ya siha yenda yafanye mariage wenda wambizwe halali wafanye mariage ya jazahe o msafara wa bili 2023 ya kausia iliende ya appuye ya mariage ya kanemvu ili mrume hatuno visa ibidi wadungane waje ola mrume ye masihu na o deja hakadene mrumshe hondani a 20h harohobonze bandi hawara hampara iliende ya mlahe kajaona ya ukaya vomia jimefie shahende saspura ukaya hakaunda ya mlahe ya ukamwanzani talakan kiba hau mralana na mrutsinko do sarive ye manzano he mrume hambie mrumshe ya ukaya rantie ndatunde mrumaho wode manzano he mrume shalizo wenji ngwamba ukaya wo Mwenyezi Mungu dakaja jambenwe mafu raheja kaja faransa ya joja ya tubise mrumshe wo hau harade mrumshe wo naye mazababi mabani hangu wanama wa huangu wanashwangu ya ujoka komori haurumrumshe ulomanga hamtamanani habangu mwanzo na himidie ya manzi ya manzize au kanga joka hini mruganzo ya jemanga wenji wa biromo barini warengi wafanya sacrifice walata zerho zahao nana zemvu zahao ili wajehunu manga leo manadamu ngunjio fikirambi na upeu mrumshe hade place kujarenga videti kujarenga japawa wabango ujomba huwasuli au kuja wasuli sha mruha deplace hamali na energie na mvu ya renso mama la wahimanga ya jehu ya jahone kwa mwanadamu bumwanemme mkomori huja hau preparza ngozo ntipia yeroho yaho ketsona ya ukaya ntifanye mafiti be mwanamsho ya jitolea sababu dami na nimrespekte ni mwanzi sha wenjingu ambao haungaramba ukaya wo Mwenyezi Mungu yakao jambenwe shai mwanadamu wapeude mwanzani wahe
yaka ujajaba lele fitna yende ambie mrumshoka ya lao bonzo daone mrumaho izafanyao hende hundu mrumahe hanjia ihawarahe ngwa balangwa lilao baya ye mrumengu joka upashia Mwenyezi Mungu narunike mwiso mwema yarunike khatima njema yarijale joka na heri hun duniani yarukusudie e joka na heri haina mwanadamu wapeu ya ileo ya ukaya sepa normali horendana nai na utimbia nadi haukaya horendana nai kazi yanshu na ranzane albenzane hata mpakade yavo longue vie à vous Mwenyezi Mungu na jale ukaya mrume wongu joka ubona hata swamaha yako ili Mwenyezi Mungu do ujuo na hunika usubiri fubo na mshahako ubale mrumaho huja yeke mrumaho uwo mru ikao ya jija horende nai ya jia utimbiembi na ike relation izia yabo ubalie ye visa ujezaho hau inambuwe hau mrenge Mwenyezi Mungu de mwenye utukufu yede ujuwe ezilo harme siria totango tsongo nambia na be message ya star yole wa jauna jau ya boton lawe ntujwa disamandi yo valaba atampaka deabo longue vie à vous Mwenyezi Mungu jole hafadhi yarnike mwiso mwema juma ya heri ya baraka insha Allah hauzia rambe ukaya karnauzia hoa nane zembi nani mwana mshohatu ye shababi ya radio cinema ne mwana mme ya mbahari manzani ya mjua yeda mprezenta mwana mshe ya mlole na ulade mtolaka mwana mshe ikao hakahanza wi Ibtisam Abu Ibtisam merci beaucoup hakahanza ili yedi ya mbizene mrumshahae badala hatataya kumkuwa ya jawrejei na wala hamba ikaje mwana mshe manzani ba tampaka de yabo boom longue vie à vous insha Allah.